Doctor for aba Kofi TV ani ni mu na ni ya anu da obesu se yenja no na wogu ani e ho ade no a doctor for wo mu nimde na abusua wo mu akosuku akoni yie me no kase die wo mu abam aba ba kire ensemu na me pamchaw yenkonko tie die ekwa doctor wodi kan aye kire se Dr. Wohini David abusua wo chire yemu oka ensem bi a Ghana for ene no aya adwen yes Ghana for chire mu do Kofi TV besu ye no eye wo momobo eye wo mo awreho se de na wo si chire ni nsemu so blemi do mahene didi do mahene na ne yire so ekasa ba heart e de achire abono fo ne do mafo no nanso aye Wohini David nsem ya wabeken aye Dr. Wohini David ni nsem ya wabeken Ghana for si wabie wo muani e wo Kofi TV ko na ene sen yentie de woka e wo ka sei embra yen sign no kre no ho enkonko fa atro medane no kre da bi mo hwa de bi a me beka kire mo obia ni asase so ye doctor obey Kofi Adomaa wani ani operation ye nyi na bodwe se a afu afa na sum akofa ne henhen no ensi da first intro I woke Kofi Adomaa wani muntie me ye first intro woke Kofi Adomaa wani na sem ni mo ne say Kofi Adomaa wani na dwena mo ne fast ni tina waje ne kuhu se bosom doso no ene na bodwe se na afu bebiri no baby ani ho doctor bi ebe yo hwade hwene din no doctor I was asking so obey yo operation through this bushy hair and bushy beards sit down mo man into mutim Joe boy say a fact and that's it Doctor B anyone and next B anyone omode plaster brown and a tell when you so abra yo operation every second expose no doctor will advise you after operation Jaima plaster and tell when you so for how long it is never through actually the next 2 days no ya will ne ade chen we the third day we be when you so ehia frama because ya mu adwuma wie that is the fact when you know in 2 years am I ever for friendship wo na can't say the plaster farm so send ye be ya ebedi sometime na ahodi no that is the expose number 3 mama mo renfi ade na ehu hia se waba ba cho mo love no so kakra ma woni ba cho waba e ma renfi or YouTube now here share the video ma for so nsanya den enka bi ochena nkasa na e program na nkasa na e betena se asinkunya ya ye adwuma ne kese the way dey me dey fifa kwa maka cho say it is my birthday so I am still in my birthday mood ntini amfanto enti no kwemu no ade ba kwa me ya ne say we e ba yi uni sisi ya before me ba live e TikTok an lady what is saying lady flow me chapa before me ba no na minu ya bi no maso live e TikTok hazi TikTok ho and e bi no so asoso bi o YouTube ha and e bi no so asoso bi o Facebook oh na okohwe afede nye Kofi ani no na ye analyze you ye di nyansa eto ho akirikiri mu ana ye hwehwe mu na mom ye metia ne say ma hene no oye ohene kitikiti bi opeso ne na o tu for ye pe ya na ye mesri o tu for ye big and o ye big hey Bibisa time na oyire no cook of 2 years ago ye bu sensan wani hu ke ye tu wani efiri ho no oyire no be kasa say oblemu obi ana Bibisa oyire no hwa na oblemu no tabe no kwata asemo de wa maame no me manya na information o kasa na wose sumahin no dikagba di papa natem this particular this disrespectful woman sumahin na friend no o didi natem maame we didi natem this particular Kofi Adomaa ngwane yere no o didi papa natem na nso hwa to ukunu unya abotre ukwa wale anato kwa kohwe nkwemu ukunu ne ye bunu ni na wo si abonofo na ekum ukunu omu ukum ukunu no na o ma de den afiri Kofi Adomaa no no ohwe obi mana ohwe no mana ohwe no accident na sie last 2 years ye bu ukunu twitwa no sekan no eno na ye accident na ye den maame ayi obolo ohema obolo last 2 years twitwa ukunu sekan twitwa me sinsana no hu me admitted to hospital eno so obi na domain na bo pa so mu ko twitwa no sekan na ibisa
Last year, then the night it was an attack. And I hear people kuno. And I no. It did no much to try to cancel son and you. Then one more targeting any. And also being a coach to try to second or no being a coach or and also intention. He's a murderer, Dampare. Or you within each other, Rollins. I quarter the name so die away, Yano. Wawa, he's a wicked man. Only Kofi Adomaa no Yelanga, Madam Pare. Kofi has so much. Dampare is an asshole. Dampare during the election, Okoche will be 4 pickups. Patrol police or salary saying, I want to pick up the coach. NDC for you. We are better than Dampare ambassador. Say, tell Dampare that the next time you choosing somebody to hate, it's not a fair choice. Do you want me to cry? Because I'm not sad. I am happy that such a wicked person, God is punishing him. Who did trust me? Do you think I feel sorry? I'm so happy I can't even wait to do the embarrass for God. Abusia na kyerɛ sɛ afia so ano no wate ase an otimika Dampare asɛm ana wɔde abɛfra ye kan sɛ Kofi Adomaa otimu sɛ na tamfo 2 ɛna mo asɛm abanti wa ka mo abom ɛna abusia wo kan te sɛ de wo pɛ na mesra mo Yonko doctor a imprem de oye politics Yonko ensem bia wo ka ade akire ni followers ne fans ni Ghana fo nyina about the second coming of JDM the entire any kwan say go bia ade JDM a jokey this time around. Yes mesra mo yentie no mbra me doctor nkofo bi o ha edu ba bia de pa otimi kra call off maybe a wire resuscitation na for hours and son of back and near wo hu here on the other side of the world no or person will share be with you and all that so for no follow on lifestyle they change from a lot of things as a when you no ebi na his excellency Muhammad say na sa akonya na oba the second term as a koya they come when you radida go for the second term was say of any legacy term. It many abrepa say obefri so a the 10 no ebe end no I was say eboni din di edimpa etan ni din and he started on a very good note. The reason why I'm always say na appointees no so you now captain now nipa no oda wani odi wani no na ya wo be den na wo as an appointee wada and then so kra nipa 16 na ko appointee nyame ya wadnom na out of nipa bebre buama party ba power 60 no ko kan ho now what the adwuma da kokoto ebi say say dey na wa amoa nipa no wa appointed to me say ye bodja ne na mu na ye hwesa adwuma ne nkoso a na because be say boy his excellency na ono so the appointments away no one should have any cause to question why he made a decision to appointing A or appointing B to whichever position. The captain adwuma ne dey e so Asante region nana ade na asem we dey buy ya won kan bi fo ano tum den na ekoso hwehwe mu maye nti penifo ma medwuma die sonko awo sa case we say na me ye me hwehwe mu wie no na me de ma wo mo se ni ti mo se de bi nana ye ntimi ntena asem no nti fa bra betudwa na wi ase nti bi pa che me kakra se bi aka no na ni ayesu me sansa adesa ti esumo ba de ekoso ama Kofi Adomaa ni enya problem no ye ahwehwe mu no ye de ne magu fom frɛ na nanom sunsum fam yi na nanom ka kyerɛ me sɛ eye eni da ho nipa bi na abopo se ye be ha branch onim de oye nti nye isan nya akwanhia nimom eye ade a nipa bi planning so mu di Kofi Adomaa adentia mpanimfo ma meti ase se ohene ehye enipa bi hyase nipa ko bi hyase eno mu planning se yenye abrantie ne saa na de yetene se eyensem bebrenya ha na ma de meka no nti ade na ato Kofi Adomaa no sempanimfo ewa na mo bi ompeso mutu a nipa na oto se atuo no wonhwe na mo invite ne san se mpanimfo ma mati ase se ohyeda ade a ya plane ne yaye wenye se bia wanhyeda de bi ohyeda ade a ya plane ene yaye nti asie the land of no Mexico ku di ne ba se billion mene mpanimfo ekohia o sunsun fam no mu di nkomo ne nsema ye ka kire me no na me bi se o mo se Kofi Adomaa de ato ne nti nani
ebehu ade biem mpanyinfo a meti ase ese se Kofi Adomaa nya ni sakraya ama na nya mama isanse de asi no enyomu no meka ewiase ehu se Kofi Adomaa eni enya sakraya mema na nya de enyomu nwa that is nkoma mpanyinfo ni medi nti maame edwuma se menye na me fa mremo no me de aba beto amamo de asi no enipa bi na bo potena ase ehye si enyi bi sei ene yaye